Ebigambirwa bwo bashomera hishomero rya Nyakatoma Primary School mu Cyanje Nyishema babire batebekanisa ho mukoro gwo kusima ruhanga no kurundana sente zo kombeka bemuha byombekwa hishomereri. Tugire tutakora je ngo tuye twashomireho tukatushoma twagatushobora aha urutezo kongamwe no kutwakire bire kutwakuzire tukaragamo tukareba hirya yaticeze twashara mutwagera mutwino kwerundana ngaba obizi naba ogizi tukagera ngo irishomero tugire itwareteka. Umurango gwo kuterera government no kubashaba ngo batongera abashomesa abo kuba turyanda staff kandi cya kabiri no kubashaba ngo bagire kizimbe cyo batombekeraho nka council na ka district abo kuba mu records imyaka yahingurana mingi ishomere kurga ryatandika hariho kizimbe ecyo bari hiro musinge baka completing akaganda amashomero kuba kugombekera ebyo ntuberakinga Oka tugendereye ngo ibirarwo mu kusimo byona akabantu barete mbuzi barete ibitoke barete nkoko barete sente birango ibirarwo mu kusimo umukoro tombeke mu amazu g'abashomesa ori kurra ukora muri amashomero ahabwashema district Sempa Muzafaro agambira abanyakatoma ngishomero ryabo government ne bayamba buyamba byo kuyetera government aided omuntu yaba yakshanga kashozi oinegari ekwemerera akakusindikira ukantu kubire kurondere yawe kujwa still ngakakana gari yawe okubizamu ibyo government tumanye kwishonere eri ya church ubwengese tubwine sharo umwana wanyu ahacyaro y'abatungukire naba yatambire cyaro cyane naba yatambire kanisa naba yatambire ihanga nahamwecho waba okore utakaba selfish okunde no mukura abazire abamwe tubari kufa munonga kushoma kw'abana babo beno nkeyitwe abebembire kintecho tamamani mengi twehireyo kugira ngo twegese abazire cyo kubanza bakundisha imero ryabo bakunda abana babo kubashomesa kandi no kubasupportinga. Sente zone zurundinwe zirwa kumbe kenshi z'abashomesa obwate bari kurara kubi omugandi obutagira byombeko birukumana hamwe n'ibari yamize hari mu secondary school mu district ya Rampara kiteganise biwegesa hishomereri aho cyangwa abana bakora nk'ibizamu hata abandi baba batari kushora aho cyangwa batakateganisa abakora ibizamu tekateka mutwa twahereze kuhereza meni horeje abakora ibizamu bakora ibizamu n'abandi badashi bashoma because twine yabire twine kwese bwanka small chapel kandi takushyikwa mu beji bone kikumanyisa ngo kuba kwa boarding students only abo bafitinga konka bakiba day scholars and boarding students ishomero ryona erikusi yabeji 500 baba batari kubasa kushitamo muhoreje ebigambirwa mukoro gwo kurundana sente izo kombeka multipurpose hall erikija kumaraho miliyoni 3.5 kandi agineje kubana ishitamusa abana barakushika 10. Honorable Sime Julius Karhanga ujye mwishengera bwa Rampara East Constituency asimira batanikire hururu yo kombeka ishomereri kandi nabo hona hireho muganda gana bahire simitigana kandi gana shashwiro sobije kunani muza Dr. Mede Delizoba yanyata simitigano kataho miliyoni 1 Dr. Twe somwen Delizoba na miliyoni 1 asimizangigana engaro zamani so tunaita mwimajibwa miliyoni 1 necheka kandi honorable Mara Simwe nawe yamba miliyoni 1 cash kimwe aha challenges zikukiza y'ubuhango nibara rya mizi ahishomero ahabwo kuba ntukozesa amiza gari kutangwa ahanjora ekikumanyisa ngo mu rain ombwire bwenjora nubwo turi kutangiriza mizi ahayibate agenjora kandi tukatomutanka zishomero ziri kuko mbwire bwe cyanda ntubatara kubasa kubona mizago nka secondary na primary twatangise na chachi turebe shito akole kureba ngo twajafuta twareta mizi miliyoni 350 nizo ziri kwetenga kombeka horeji kandi ayitugerire ku rwo mwanyogo miliyoni ziri kurenga 30 nizo zibire za rondino. Aha bwa TV West Susan Chasima na Mike Twachire.